abantu bakumanya kutagurira abantu bakumanya kutere nkendi injire ebyo emukuri mbona umuntu ubona kumanya ngo ane kintu cyeye cyenzarwa ekikubasa kushemeza abantu kikegesa abantu tukahunduza obunyankore bwitu because wa program tugeta enkondo so enkondo kimansa omuntu mbona hanta kubarwa mbona twita abanyankore ntubarwa nkai koko no huro abantu bakwimse ibintu by'abaganda nsase nabone barungi konka atita abanyankore ntitenda ku ekintu kitu cyo Ruganda kikore ki hatkanko cyo kubera ure mpira mbagambe mpira no uraza program zinye zone nazo akoze akuno ura ntubagambira mu Ruganda mushata umuntu kakuje umuntu akumanya gambira mpira gambira mu nyankore akayisa naka katungura nanka tokashanga ntoko n'abantu bakora nako cyo kureberaho kandi cyo nagucyakwana munonga mukimanya munonga ntango mugana naranga cyo mpira bato munyankore we takaguranga omutoro takagu so ebyo kwenda kwihayo kutungura mbona umuntu weno ryokwe one icyembo cyeye ane taranta yeye uguno mugisha gwawe ukureba ngo wakora ki wagwihayo wayiruka abantu niwo wamanywa washemeza abantu bebari munonga bamye ari babasa kuba nofunira kimwe kishani koza presenter ishentare yatire ekishani kandi na ba sponsors bitu program Amity nabo babasa kuba nibongesereza ahacitu ekitirion tugendo misho turugamo so right abana umunyekirize mbase kuba akazindaro ni ka aho ni kairezo representative with kurugamo Amity atugambere aha ayibakora n'umushangwankahi nubasa no kongesereza aha program yite enkondo. Yes, wewe munonga umutebekanisa wa program nyenda kubanza kusima ntakasimire nyenda kubagambira amazina ganje banyeta Tushabe Herbert kandi nkorana Amity Realtors Limited. Amity yatunga umugisha gw'amana munonge rizoba kubasa kwatanisa na TV West na Vision Group kubasa kuhereza ababanta mwahurira abo kwevuga abo kweshongora kutere ndinjiri abo kutere ngoma kutagurira na nebindi kubasa kutunga platform eri kwinganeti kore kensi yona ekibari nyenda kubanza kongera umugenzi wanje cye yagamba abantu binji bariyo konka koko botakozera radio koko botakora TV abantu binji bine talent uko aheru konka tubakubasa tubakatunga gumuntu wabakwata mukono kugira ngo bagishowcasing ninga shiba joreki so ni nsima munonga management ya TV West kugira ngo ehira abantu ebatekatekireho obwire bwinji abeshongozi ahero ko numureba programs ezikubahereza platform babagambira Coca-Cola numwijuka Juliana Kanyomozi akimuka kuruga omu Coca-Cola ikatebekanise kintu nkeki Juliana ya showcasinga kandi yabasa kumanya so nyenda kubasima munonga abo kwereza umugishogu abantu bitu abetaranta zankore so kangar kacu wambuza itwenka Amity Realtors Limited ntuguza kandi tugura amataka mahango tugasharamu tubasa kugahereza abantu ahabeyi eri kubasika amataka gitu aminji gari omutawunomu radius tikumanya mu nyankoro kuturakigambe konka radius ya kilomita omunguto zone zikushohora nezikutaho muri mbarra kilometers 20 haza amataka gitu tugacategorizinga ninga shintu gateka omu kilomita oburingwa bwo kurwo mutawuni twine kilomita emwe kushikara mukaga ezo tuba tuzine kandi zine beyi yazo twine na kilomita mukaga kushikara 15 nazo zine beyi yazo then na 15 kushikara yabiri nizigena nzitemba kurugira distance yo kurwo mutawuni kana matakagwa gutukuba twine tuba twina amataka ga residential ninga shaka kumbekaho amajugo kuturamu tuba twine commercial amataka guba kweta go kuteka mu kamaduka na no kombeka enzu zo kupansa then tugira na farms so ito Amity ntero muranga abantu bona bari no batureba ishaheji ngo omuntu wena oyinitaka irya emiringo yegesha teina agamba commercial residential na farm either no ruguza ninga no yenda kurugura atushire enamba zitu ntuza kuzubahereza ahabo kuba tugine omugwinji twino myanya yona eriyo mu Western Uganda konka nkoko nabagambire bikabisha twine categories y'emyanya yitwa operatingiramu
emyanya ya residential na commercial turi munongo mu town yambara city twine Katete twine Nyamitanga twine Omurti twine Robuyenje twine Biharwe twine emyanya egi ya radius kurugara kilomita mukaga kushikara kilomita 20 so ejo neberumu kandi ntujiguzaje munongo twine okutwaza emikoro yitu okutwaza ebintu byitu muri Amity kandi ekisongiire kutumanyisa twine eki bakweta ngu ni payment model okushashura omuringo gw'omuntu kumukwatiraho akabaasa kushashura nitushashura omuringo ogwo omuntu kwokwija wareeba itaka eri twine twarikworeka warisiima nitukwikiriza ngu oreeteho akasente kakye okushashura mpora mpaka oherezeyo ki installment so twine installment payment model kandi eri customized eri niitwe twenka ba Amity so koko ori okwo noenda itaka ori omukozi wa gavumenti akasente nikija mpora nambwe ninterera omuranga abakozi ba Vision Group mwena abamwe bizire konka bakiriyo mwije tubahereze itaka ahabukuba notandika n'esente nke munonga abo ba process zitu nko mwareba nizitandikira ari miliyoni 3.5 kugarra higuru kurigirira hiwa choosing so twine plots za miliyoni 3.5 kandi tutekateka ngu buri muntu wena yoriyo natureba ningo turikize miliyoni 3.5 kandi tukubasa kuhereza ngo ushashure mpora buri muntu nabasa kandi nico tuberireho twine ekigenderera kikugira ngo omwaka 2026 tube twaheriza abantu processes zikubasa miliyoni 1 kandi turiyo ntukikora sofa twashikiza abantu bakushikanka 7,000 kashanjo twabasavingire kwihantandika tukamazire bwire windi munonga konka tugerizeho kuhereza abantu tutekateka ngo abantu mwe n'abakutureba wabasa kutushikirira ninza kubahereza tukushangwa na simugitu presenter we nico kwenda abantu bagambire offices zanya hiziri yes offices zitu ziri Chester House Mackenzie Street room 305 Iguraho second floor kandi munonga social media handles in a website iri www.amityuganda.com kandi tune social media handles Amity Realtors Limited waza Twitter waza TikTok waza Facebook YouTube everywhere tubaturuho birasumu nabasa okurabira social media yeah no typing amu Amity Realtors on Google and everything then twine n'amasimu aga hotlines ago kumuntu okubasa kutunjiraho twine simu ibiri ya MTN na ne ya MTN ya MTN 0 mushanju mukaga 8598 then ya Airtel 0 mushanju 5558 mwebare kutuhereza umugisha TV West. Okay, webare munonga ngogo representative for Realtors kama niwe mwasa kwani mfuna ekishani ningashiyo okumanya wano nditaka bakugambira installments waso kushashura mpora obase kuba landlord twargaye gishana akora practice yechevugo ndana nje participating etokamanya itaka ngente ni hona okay akire omukuru Alex ni mabari omukambase kubana mumanya akazano no kataha mota ohangura ki okangwa bine kora kikubase kubana ohangura kandi the programs cyezo mezi turabe turabamo okubasa kubana tweaking abahanguzi bitu webale Lithan leka amazina banyita mukaro Alex nkoranka kitunzi aba TV West Radio West mucyango cy'aburenge bizoba imbara kandi wari umushobo kwebaza abakiriya message Amity Realtors onja bitaho bakamabo mwanyu bwo guturumu akore press ahita arentukira recordings zakaza ninga za program yeje so nimbe baza munonga bari kwirukandire hanga bankore ikinza kwa n'ekintu cye munonga kikumunonga nyenda inshoboje ngo hangura ki umuriya kininga no zakucangorote so cyo kwancha byona ekitwine kwangura ekitiwe wo baktaye bitaba Amity Realtors n'amataka zitaka ebyapa tubyine plots nishatu twine ente zitu zakore nente nazo
yo na hamwe twine ibintu mukaga byo kuhangurwa abo agire anta zabo mu byo buhangwa bya bitu byankore kigeze akazana nkakumara amezi mukaga niyo season yo kugira so season yo kubanza ni kumara amezi mukaga kwezi yari kore press hano ya recordinga abayo batireyo utango wabo abutarayo twesere abane barabiremo kabe tampa ku recording so recording abantu batarengere 10 buri kwezi so ababo 10 ubaraze ahambeho so then abarabenu ba votinga n'abantu itwe abare ababurijo bajyambeho tutarentutera akaruru noha watekayo etahanta yakisayo kubonera ninga kushemeza so tsakumara ukwezi kumwe ukwezi umbantu 10 ninga groups 10 abare batireyo zabo twiha babiri arabe abatware abagandisha kweta umbandi njya kupforo kumuro wimwe so tubantu mu abantu babiri buri kwezi then turakuza no kwezi ko akabiri tugaruka tubeta jankore plus izo rero train kwa namusinga hambe kuzitu za TV West njija kwakiri sande ya kashatu tujja tu recordinga kambeho showcasing groups zindi so omezi abira babirabo kwezo kwa kabiri after amezi tukaba set yo kubanza yebera proti itaka amente so kigarukamu kwezi kwa kashatu kwezi kwa kana set ya kabiri no kwezi kwa kana no kwezi kwa kana no kwa mukaga set ya mwe sizo ite yo kubanza niba ya so amuheru ntuza kwatwine abantu groups 10 na zo kwezi kwa nabiremo tubinvitinga na nabanguzi bitu mukaga izoba turanga aheru rwameze mukaga achivuru ninga achivuru kirabe kiro Steve nawe ahakore place tujyana ibugana beka naba makaganyu nabeka yawe vision turebe ikitabu front tuzina tuzike byakare mukore yitwe cyakare so nko kirabe kitwaza wacyo program buri week twice buri week sabantu jirwani kana shaina ichweka zecho so bururwa kana za shaina necho kazechiro program story turiko yanyeso tereze abara item showcase njya babebe ejumbere omumpakezi batrabe twatikambe umukabareba then buri zoba tukwata videos ezi10 yakanchiga kemwe tukakwata videos ezi 10 tukaba turonzere tukazitera then mukatera esumu ahambeho on programs ifishatu programs is live TV West yo kubanza ne ya simuka tandukana shayi kuduksha ya kabiri tandukana shaha mushanje ne cheka ne washamwe niyo mushonje kurwa lithan ekito ne ya mperu ne ya China tandukana shayi 12 shayi omwe abantu kutera amasumba katugambira ne ha video ekizeyo ni akakizeyo ninga noho muntu ogowe talanta ye yatireyo ekizeyo twinese kutera ubururogwe neja kuba netaringa nebwita sio turatungera abakizeyo abantu 10 yabo kizeyo ururu baka somo kazana kara yinjireho so ikintu kumara amezi mukaga sinamba ese umuntu zakuja bashomera neja kuba nera abahambeho zitu no kukireba imara y'umuterera ingira nice cyo kukira munonga nyenda kubasima abo kunda TV West abo hagizi itwenka TV West ama twine obuhereza kweshimira kugira ngo nubwongeza umutindo gw'abantu rero kwija omubyenzarwa manyango runyankore ndo ruito na nezindi platforms twaka Radio West manyango twinegeza ikintu cy'enzarwa orunyankore ndikuru munonga na n'imigendero yitu omubyenzarwa
so abonitwe aba TV West nagaruke twara umushobo garuke akwa think wasokuna kugamba nti bavuze abantu abo Amity Realtors akore press mu gishogo abo kwegita hureji negeza ebyenzarwa yankore Alex cyanshemeza icyanshemeza umukozera ya abahanzi icyanshemeza no kugira ngo n'abantu na viewers bitu no kugira ngo no bakushara ya mushemeza kumanyisa ntwara kuki ntwara base kuba natera akaruru cyanyero misho na launch y'ingashiye kutongoza program yitunga Western Uganda na nishaba ishentare base kuba no highlightingira ikintu cyo kugira ngo necha ankole ningano Western Uganda yone because tune culture zestars umena from Western Uganda. TV West izina rya TV dushobora Yes. So bihanga bibonera ko West wenda barabona so kandi yomwe abako basapota aba program ejo kandi garuka ntwara mu gishogo kumanisa ejo kanaza abantu bakasabana benda kwegikaho ukumira musente program ejo na sponsoringa kubona amanisa ngo office zetu zo open Oma Stanley Road no kushira wano uratiwe no kwetwa ngo yiki Afrika omuganda program eji ENKONDO umurimo saringa umurimo wa partnership so tugira ngo open okubonera kugira abantu barento barana bo program eji o season eji kandi nabandi abajya social media platforms no kunimba hamiza yuna nashi abantu bakora kongera kwenda mu promoting aba baragize imbere usanga ati kugira ati usanga ati kugira ati Facebook na Twitter ibyo usanga aho rero iki ndamu tutumire amazina kabo abarabere mu program ye babase kumenya umusiyona hamwe n'ibicuncu byabo basikorangana kongeza cyo bagamba ishentare kandi umuntu yaheza kareba kakatu bona no kasharinga koza no kamanya turiyo to promoting and gashi turiyo tugeza ku pushing culture yitu hamwe na ibyo bihangwa bitu munkiriza geshaha mbase kuva muzindaro ni ko audience twayina kwenda kuvuza kivuzo cyona abakuru no basa okubabutse. Okay, wabare mukuru w'Icanga na nishentare nyina kubuza acigambo cy'umujunga ariko ta credibility ingashi kushanga kiri mbwero kwacho atari umuntu kugira ngo yatunga akakumu aha kuba ari kuza kukitwaza turebere kinji za programs ngashe huru zimwe zimwe ziri korwa zibigenderwa birunje konko bumwe hazama katokozi acikwatirina ndogwerufu ngashe kwa rimba twaza icyo program kigambo cya credibility cyane ntabwo tushobora webare Bobs acho nani shobora nageza mwanga ku emphasis ngicyo cyo kugirango abare TV West bo barabemba korachi batera karu so tuenzere kuyamu ebi byenyuma y'ibyo ngo ni charges kwa babasa kwa bias ni ngatu portenye oke bintu gente bahereza ki tuenzere ngo abareba ba TV West nambe turabatero muza kuba mutera esumu anambejo twandikaje ntakarurogu ubu tugita ni mumwe nka ko muryo ko mbasa kuba mu following up na mukama wa video nkana like kuba na following up kana naura mutera ikindi programs twaziteka oje kugira ngo tuzira nakazi cyano programs nishatu kandi burizo akorwa wa katanu kusirwa akorwa kwanza kusirwa katanu simuka umushongi na umunenetserezo so wire wahika uburundu batanga kufutera noba no reba no watunga so kiza kwangu uko kongesereza acha mwami Alex yashobora
uro ikiyagamba ari credibility nibuza kuba buri on air ahambeho so buri muntu araba ayijumbira program eji naija kuba nagamba izina rye twakwita state name na yetu so ati umuntu araye natere simu naija kuba nagamba ati nyowe nintera nanka program yaza kuba abantu bakora program biza kugira ngo abantu bitwa videos twatera mu program eji isani yatungo bururu buti ubwo yatungo isimu ziti ubwo yatungo isimu ziti then tujya kubona tugitezo okutungo watunga isimu nyinshi then tukiyamba babiri bakwira gusa aha final bakaza mu program ejo bobuze ikintu cyaterera hati watangiye cyane rero kutaho mukazano yakushobora isimu kunera aha TV ka video yawe ukore icyo kandi ugisindike kubasa kurabyo we ukore ukirayo then habarabe bareba video clip sezo nubarize kutanga uko nta mutino go kubasa kugira akatoreka na nibindi bya kuciraho then icyo cyaheza kurabaho abantu bahiza kubeta no kubana ba mu program ningashi abarabe beta ba umumpakezo yebare mnongo kwenda kuvuga cyo yes Singaka video kanje ine kitabu unaweza kukatika lisa na ya simple au kujendata copyright tangu na sikaka kachana hizo ninga ubije bya akuri yebare mnonga wabuze kibuzo kirunje munonga copyright n'iki tuntu nk'abageta intellectual property mu aha bintu byayihangireho government create konka umuhangwa nyoni pamyangu ito kituru kugenda niwe cyo gukora cyo kuba basa kwate cyevugo cyabe kiri cyo muntu akare ukigarike muje mugongo kikiza abantu bona as long as turi kweta content manisa ngo wakwate kintu kiri acid wakireta replayinga konka cyakiri ikwato cyawe kiri kumwira kari yawe utera ku ngaro zawe utineshonganiwe ngo inurusa ukegito mu pakezi kanono basa no kuba umusinguzi ukicyenderwa cyito cyikuru munonga tukureka ngo abantu bamanya ngo zana na entertainment n'abashoborera kugira ngo okoro okushanga habesho ababitu bonka ba rage no shanga rage n'umushonga kubandi konka bineho nabaha yes okushanga ngo radio na television kuba nibyenda ku promotinga munonga aba bari abakora ki kandi yet entertainment y'emikoro yona noshanga abo okusera batemba n'ibyo bazakesinga tungure bya UNESCO okushokesinga ebyo guhangwa bya so mwe twere cyo mutanga iko platform ece kintu kitahare n'abantu babase kukimenya omuntu nabasa kwabo abamanyo okutagura kandi akiteke professional level na watungi umwoga atunge abase kutanga ngana abantu bamukuriye kandi ari ngo mukoro abo base tasya nkaba besuza abandi kuba mwe bari webale muno mukuru w'ekyanga so nambere halya ekirungi tabura hekibi abantu abakulisa basobora kusoma baine ill intentions ezo kubaka middlemen akoza cyangwa akabara okusingulenta okusingula plots akatandika kusaba abantu sente okunambira tali naenda kumura byabo agenda singi so abahuliza ba radio west na abakurora TV west agenda protecting muta audience abantu babiba kubaranganiza umuntu bagenda kubayamba kuba icya kusingiza okay icyo rangu abantu barabahambe urukumanyisa abantu basa kwetaba omukazana kana no korasiwe so babura abantu bona ngo mumanye ngo akarangwa kuri kureba akora kuratera kugamba atandije wija kubiha hando gwara kozemo mayija kuhabya so iyo kuratera akarangwa kugambara
ina baratoranemo ije kuja nkore press buri Sunday kwezi baturyaha ankore buri Sunday eyaha muheru mu kwezi ntuba turyaha dutandika shazi turinda okutayigu kandi dress code nebyo kantu shinjwara yiti nogire kiwana gatombo t-shirt kofiro badiki konko mu rugo African wear buri Sunday muheru mu kwezi ijaha ibera nemu kandi turikije na program kongera umwami Santana ki yashobora nguza ko abantu busa yakina muka kwate no wabanza kubuza mpo about credibility ibyo ni almost ibyo nabyona ibigenda na hamwe abantu mwe n'abari kuno manyangu yagiye kuri twatanike izo batujyanye izo ryunga tutuye twinubutse kandi to Amity ntumanye kugira ngo ikintu twaganso muntu ombuzano nkobo chikora kandi chikora umushana or sa platforms zindi nkaba radio hand hantu konka abantu mwena mukireba ngo iki kintu cya corona kandi kuza kureba cyo kwatupataniye ninga tupatanise na TV Nyamurundi Vision Group abantu mwena mukimanya mwene tinku barangira marketing gose kurangira group yawe na company yawe numanya ngo Vision Group niyo company imwe ikora ibintu by'amateka kandi zina abantu abamazima kandi abantu mwena abantu professional abakugendera abashume mwenu abantu baza kwambatera ubu kama kwambase covid bako bashobora segment ja timu ya Vision Group na timu ya Amity stama tera covid ya tukakiju ubu yarabo yazumuzu mpaka zukurataho so kindezi za kwakira open abantu bo n'abantu takatina abantu yamazima kandi zo gukora umukanisha kweto bugiro transparent koko ninke kibuzo abantu binje uko bari no batureba twine ikintu kimwe nangwa ntakikaba mushoberaho umuntu oyine talanta ariyo natureba yaba program Alex nayenda kwetaba konka tayine sumu ayine muntu uri sumu kandi kongerera ki omucyaro iki yabuza credibility na ba mido akora ki kwenda ngo umuntu nawe atwetabeho kandi hatari twine Criterion yo kurabasumu konka abantu abinza bagusa bevugiye tagura bendinjiri tubine masumu ga smartphone so tumaza gukora kikureba ngo nubwo umuntu nawe twamuta on board ebare munonga nko kutubire twachikozire nitumanya ngo shahe ati kinji smartphones narishe sumeze za ezemtimbagano zo ezimanga daise zo rwiji ezisumu zirugura hamwe so nitumanya ngo omuntu itwe twaiza kureba video ntoye hanangiza babatine smartphones noije kuronda umuntu akore hihi aine isumu ya smartphone akurecordingira ka video yaka itwe twareba muti twashanga mu video ninungi isumu yuwayoherezaho message ija kugitera tukumakereza ubutumwa bwawe yabora bere mu kwija ahampaka bene uje kubona ubutumwa ko muri ngo management icwire mungu ibintu twayakira abo kwani twenda ni tukubasa kwenda ngo twete buri omwe twenda kuba ntishijuma turebe ayo wagamba kucencura mu nanyenda n'abantu tubatangaze akintu cy'imyaka twakire imyaka kininga cyo open okay nabo kuba wa mushinja ari kame okumanya ngo kinji information eje turukwenda kukayo biza kushanga ngo abantu abagira basa kumanya munonga n'abantu n'abantu kijyana gerezaje ari kibasa kumanya open kurugera performance y'icyo wakora no kumanya nari tuzo mukiye kuvuga kashomesezamo so nabyo education kwenda kora bya hano kugira ngo twenda ngo information sinachukwa very educated wenu wano nje nibyo kuvuga ikumi sabura
ronda y'ekikugu kirimu isomo bareba ronda y'ekikugu wowe n'igiti yawe ukiriho cy'ishomo nayo ni kurse yitu yebita kugamba kushubireka n'ibindi nashiko kumara nashiko kushubira so cyo cyawe ko kugambo yari so definitely policy commission when you go national criteria to hereza yekangu azamu n'ibindi bari mu twaronshira twadongoza sani yamutera umwezo ya kuhereza turere mu video iyo abandi bari subiya kamba abarijaha bakatagura aba baragize mu limited as an nyibaze mukuru Alex bari munonga kubasa kwano kukira benshi takura abantu bakwano bahangura bata kandi bine kusindika bata videos zabo bari munonga ishentare nyina kwebaza nimwe abarebi team yo nitwakorana nayo aha camera production audience bari munonga kwisha ati n'utwa kuzitambuza #enkondo na TV West kintu wase kubanteka advantage of support promoting kandi turi celebrating culture yitu ningashi ibyo bahangwa ya Western Uganda kuri cyangwa ndo mazina misibeje bari munonga bantu